Prva tačka današnjeg dnevnog reda je aktualni čas. Odbornici koji su postavili pitanja da im se pismeno odgovori, dobili su odgovore. Oni koji su dobili mogu prvo dati kratki komentar, samo kratki komentar, a ostali mogu postaviti pitanje. Odborničko pitanje se postavlja 1 minut, načelnik odgovara 2 minuta, da budemo ekspeditivni i da svako može doći i dobiti svoje pravo da pita. Izvolite. Blažević Mesud. Na početku pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem se načelnici financija. Dobio sam odgovor na odborničko pitanje s kojim sam zadovoljan, a sad bi postavio pitanje načelniku opštine, vjerovatno, zato što se odnosi pitanje električnom. Naime, u Kozarcu posljednjih dana svaki dan nestaje električne energije i to 10-ak puta dnevno. I jednostavno u ovo vrijeme, kada je vrijeme godišnjih odmora, dolaze ljudi izvana koji misle se ostati ovdje duže, a radi ovog što im se dešava najvjerojatnije da će se ljudi povući i vratiti u svoje destinacije odakle su došli, a ne da ovdje nama popune ovaj naš budžet koji je napadnut upravo radi ovako bizarnih stvari, da nestaje električne energije svaki dan po 10-ak puta, problem vode također i ljudi zaista negoduju s pravom. Pa bi zamolio načelnika da upotrebi svoj autoritet i da objasni tom električnom, da vidi ako je u pitanju neki kvar da se to brzo otklone, jer će opština ostati bez poprilično dobre svote novca, a znamo dobro koliko nam je potrebno u ovom trenutku. Hvala. Hvala gospodine Blažević. Gospodin načelnik opštine Marko Pavić, odgovoriti na pitanje odbornika. Pozdravljam odbornike, goste današnje skupštine i sve slušaoce Radio Prijedora koji prate ovaj prenos skupštine. Želim da današnja rasprava na skupštini protekne u jednom konstruktivnom dijalogu s ciljem donošenja što boljih rješenja za daljnji napredak naše lokalne zajednice. Pitanje elektroprenosa i elektrodistribucije je jedno trenutno od najtežih pitanja kojima se susreće lokalna zajednica. Nažalost, nije pitanje u kojem bilo kakve ingerencije ima lokalna zajednica. Vi znate da je to javno preduzeće s nivoa Republike i da oni direktno odgovaraju vladi, a sa opštinama zavisno od njihove želje i mogućnosti koje imaju. Mi smo svjesni poteškoća koje se javljaju u opštini Prijedor sa prvo nestankom čestim električne energije, drugo sa vrlo lošom niskonaponskom distributivnom mrežom, naročito po selima. I u više navrata smo ukazivali na taj problem. 2 puta na sjednici vlade koja je održana ovdje u Prijedoru taj smo problem istaknuli i 2 puta je vlada zauzela stav da je na području elektrodistribucije Banja Luka Prijedor u prioritetu nad svim drugim opštinama. U tom smislu obavljen je u više navrata razgovor sa elektrodistribucijom Banja Luka i elektrodistribucijom Prijedor. Posljednji razgovor je obavljen sa elektrodistribucijom Banja Luka prije 10-ak dana. Ukazano je na 2-3 stvari koje su bitne. Prvo, česti nestanci električne energije, što naročito smeta privrednicima. Drugo, ugradnja stubova i opreme koja je već nabavljena i stoji više od godinu dana po selima, ne ugrađuje se. I treće, jedan realan plan otklanjanja nedostataka u Prijedoru.
Odgovor na ta pitanja bio je tada pozitivan, da će zaista učiniti sve. Insistirali smo na ovom području od Prijedora do Omarske da se tu učinu, pošto to počinje biti, htjeli mi ne htjeli, kao mala industrijska zona, da se tu dosta učine, da se uslovi snabdijevanja električnom energijom poprave. I to smo dobili obećanje za taj dio, znači upravo za područje Kozarca, obećanje da će se riješiti napajanje električnom energijom nova industrijska zona u Celpaku i da ćemo dobiti plan otklanjanja nedostataka u Prijedoru. Ja sam informisan da nestanci struje u posljednje vrijeme su upravo zbog rekonstrukcije jednog od najvećih trafova na području Kozarca i da to treba samo još par dana trajati i da bi time otklonili taj velik nedostatak na tom području da stalno nestaje struje. Znači, ako je to, onda bi trebali biti zadovoljni jer će kratko trajati. I takav je dogovor bio upravo da se ta visokonaponska mreža rekonstruiše, da ne bi nestajalo struje, pa tamo gdje je i slab napon, ali bi je bar bilo. Znači, htio sam reći vam ukupno šta smo radili u odnosima sa Elektro, a ovo je konkretan odgovor da je to u sklopu rekonstrukcije ovih ključnih objekata da bi se građanima, a naročito privredi, poboljšali snabdijevanje električnom energijom. Hvala, gospodine načelniče.